visoko postavljeni standardi poslovanja, stalna edukacija, kao i praćenje noviteta iz ove branše, te stalni rad na povećanju nivoa usluga su osobine koje Autoservis Auto Jušić čine različitim od ostalih. Autoservis Auto Jušić posluje na općini Cazin, a nalazi se u mjestu Jušić, to jest sa desne strane puta Ćoralić-Tržac. Već skoro 2 decenije rada ovog servisa su učinile to da je Autoservis postao brend, to jest prepoznatljivo ime u svojoj branši. Servis pruža sve usluge za sva motorna vozila što se tiče automehanike. Ozbiljnost u radu, korištenje kvalitetnih dijelova u sve potrebne mašine i alate i ako tome dodamo dugogodišnje iskustvo vlasnika u ovom poslu, to su objašnjenja zašto je mnogo klijenata brigu o svom automobilu prepustilo Autoservisu Auto Jušić. Servis je u potpunosti opremljen sa svim onim što je potrebno za brzo i kvalitetno pružanje usluga. Uz povoljne cijene svojih usluga, kao i poštovanje dogovorenih rokova, Autoservis će još dugo godina biti u vrhu u ovoj branši. Iako je tržište u ovoj privrednoj grani veoma konkurentno, samo ovako odgovoran pristup poslu mogao je ovaj Autoservis postaviti na ovako dominantnu poziciju. A svi mladi ljudi koji ulaze u privatan posao, neka im poslovanje ovog servisa bude uzor. Ako volite svoj auto, onda učinite za njega nešto dobro, a to je da ga održavate u Autoservisu Auto Jušić, jer tamo će se prema njemu odnositi sa mnogo pažnje. Pravi izbor za vaš auto, Autoservis Auto Jušić, Cazin.